Kalami ka huri hura ha ka step ka khandai terik luber arjar apusau ha kiting road ha ka ba kaladon ka kenhun komba sau pungut ki brio ki belah yar syakte ka caka ha ka ba kalami ka jinyasyo bar jinyak tak tiru kat kum ki khubor bloyo lum kani ka huri hura ha ka nek step kadai ka jingteng ya ka kam ya kanan ha ka miet baladep kata ha ka praterik luber arjar apusau Habawat bnia ya kadaw jong kani ka huri hura ha ka tega caka urumyo kharmo plang boleh tungku ha ka kam ya kanat ha ka miet baladep ulo ong bo wan syakani ka caka ha ka nek step bat kinong ya kali ki bayang apkamai halat kiting road ban ya kren rei ladan penban ka jingsha ka takti katu ka nengun nakiba langat ha ka jimen sang Ulai thu bah ka miet baladep kaladon ka jing ya tengku kali jong u bat nongnya ka sukuti ha ka tega caka bat mi ka jing ya Hapadeng kani ke jingnya ulo ong bo la petno namar balaya bun ki barjela ki bawan bantukular. Kalau untuk ni pak, menen am, te nga ngadang wan nakti na room, te kaden ko ikuskuti ka balik nang ni syati syadom, syati syapo, te yete ku ken tos skuti, te kasurok syati ka lat pas buan tamo tos skuti wan syani ken tengah ong ken na baja jai ta, ba, ya kam stai no, wat ya kan kam sini, tengah ibadi kasi ong para mangiru pinile ni kasurok kaden syati ka jakar pinyar syati biya ban syani, tengah her ken nakali ngapet, alam, pas scratch ta kalinga. Tengok apa para mangipim dia itu para kasih dia teli kawai lang kawai tagum tahi one to dukhar one charge tu one charge video umap tengah ngan liu dan kamu one charge ha kamu alira tahi dengaru sin one charge ki khar dengaru ngam asar ngap petek emel jong petek ele jong kepala Kani kerja menen naman ta kasi. Menen dami Temuta si bada beli kai kerja. Kerja ayu ta si. Ini boleh ni keren ken. Dilay keren ya. Isa iban nakatiar katar. Nomor bag na jongi. Day nongnya kali nang niya iya man man lakas ni. An giteru ki itu bahaya ngi mendai baki itu. Bagani kam dai kasian meningkong baja. Kasian meningkong i compromise ngi pentep ini tom nilai kalau adap nomor kedai itu lay. Didan di makla nabro arliang rai menen pat ke ken kajing makla menen pi ngilai yang tai banyak keran kamu di ban sai wat ban sai man penibor kan penibor te ngiliam ngiru ya banyak da ya dia sabom nak dia daurat sabom nak dia tengah banyak da ya dia ngen si ayu urat ke ini si ayu urat ini Ayu don ta bos apa mentah. dua bahasa sabom ada sipil minta medical sipil diwan kulit jalan nongka medical sipil Pemerintahan kerja kan kajing ni ini dengan tip tu kini driver gitu yang ada bersasok menmit telah sasok menmit tengawan dalam bengi teman pak kejar kat pakini keren ye ki kisai de ki waji benar ge buat dan bong nak kendruk benar kan kendruk benar lah pun bayi mesau di driver ni KP chu ita gibriu. tengah mi tu dah tengah mi kiwa kok di belum brum dah tu ya kira mungkin syok haji belum brum dah dan ngipan ngiada ke mau pernah mengingi api ya like ada jing mesau ya buat ngap keren faham tengah keren itu kar ke larung lu sport buat le buat tinggal ikli buat Nabas tangi kalong ba driver taksi ba syasyo mana ni black kan kilala jatu ke ulai ino yu briu ba syo tu dan ni kata kan so try long kalong ah ta ka kom try ka ja Mas jam tu pakai mas mi baik bot po mi baik brom po bukan chat pe ju usah syok menen mi ni kan dan kejungi jong ngapat ngan ibu beriu lah chat ngapan jarap ya para hitam para dok prasnam mas jam ta pat po bangadang le jarap dan kenrup lang men le ban tan tu para jungi jangan nadian di bom di dodieng ngatam de lunat jadieng stu mas kumta dengar men siapa milih tengah susah nama ba kala ting bojong clear tu ikla yawan lang para driver ibro tu pat ka jur na kan Pi di banyak taksi biru. Mam dia punya taksi ni nganganya kali temalong kajing wan jong atup ni nganya lenting mo beli cijing ro mo cijing tiet itu driver ni begitu sudah pensingan lang kan pensingan kita dari ibat bag ini ki barjelang inut menjerong ketir tu rukam de kadang ni geding song na aru dan takau tom kan jano ba dangan jarapat ngasya charge lang jadi nong kila charge niru boswan buat nya ban tiet niru sya charge lang nili dumnar
Amtip na orang bon siat di wan ni ya. Siat di jong na ai. Real benar kan ni. Kim di banyak taksi. Ya umde ra. Sial nanti. Oh. Asuan ni niat akan. Nakaliang para jong try dukan Usaid Sharma ubal kerpat ban kadono yala die ha kecingkren bo silong mil ulai thu ba kejie tekhu a kamit baladam kadai hapdeng ki para khasi ki baladon hapdeng kecing shok hawyang ulong bo hunmen jungu banya Scorpio ulawan ha katika por bat pan ban pelai linti bo unyo bo no ya kakali henrei penban ulasara kti. Can you tell us what happened? Yesterday what happened, sir? Actually, they were all know us only, those taxi drivers. One guy, what happened, my brother, he was putting his Scorpio in parking, like inside the garage. So what happened, that guy was a bit drunk. He was coming from down. So he was in a hurry, I don't know what happened. He came in a rush, and both of them were khasi, they were coming from down. So those guys, they had an accident yesterday. And that taxi driver was like, it was a bit drunk, that guy. They were just like crawling around themselves. So what happened, my brother, he said, "Ba, can you please move aside, we'll just keep our vehicle inside." That guy, he punched my brother. Habai thu pat ya kabalaja hakadi ka step ulo ong bakil dan sauphongot kibawan ban kata yu bat yo persa jongu dak bakali ke kabalaja hakamit baladam. So can you tell us what happened this morning? So this morning what happened, me and my nephew was there in the shop. Around 40 of them they came, they just start charging us. And most of them my friend only. I said, brother. They came for what? They asked you anything? They said yesterday what happened. I said yesterday like this. I was just started talking and they just charged us. I heard you have to carry iron also to beat them. No, sir. That's false statement, sir. Because we have a proof also. We have camera. You can see in our camera. We have all recordings and all. There's nothing. Nothing was there. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।